खुरमजरी मियंग ताबिरिबा पुनमकपु तराम नौक्सरी हौजे अहनबद मरुबे पाउसिंग नमखै अमसुंग अपुनबगी सक्तम ngaktuna thamnaba daitya leiba mari lenabasinga unaduna miyamgi ihul khangna thabak tawri haina chief minister N Biren haikre ngarang ahing nongleptana subadagi lamlai kendragi mafam khara dai singi chau thokle amade अनब लेंगाक असिना जेनिम्स हॉस्पिटल दा लेमना टेस्ट यांखै तरे तौबगी खुदोंग जाबा फंगनगनि हाइखिबा दो मिचंग संगा लैबा मियोय खरा खक्की ओइदुने लैरे हजि मपोय बा पाउ पिजरे नमखै अमसुंग अपुनबगी सक्तम ngaktuna thamnaba daitya leiba mari lenabasinga unaduna miyamgi ihul khangna thabak tawri haina chief minister N Biren ngasi ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da pangthokpa Kargil Bijay Divas ki tharamda haikre mahakna makha taraduna lengang asina miyamgi ihul khangna amasung leiba ki kanagadaba karamna amasung karina fanghangani haiba khangna thabak tawi makha tana su tawkhigani ngamkhai amasung Manipur gi apunbagi saktam sohalakpa yaba laklabadi aikoi punna thengnamiнаgadabani community amagi natraga party amagi haiba wakhalolda chatlabadi apunbagi saktam kairakpa yai lenga ki oinadi tangai phadrabadi akhanaba assembly session phawba kauduna punna firep lawminaba yai haiki model level jati sisi amatu oina aikoi punsillaga amatu oina aikoi nanaga amatu oina pangol sagalakanda Manipur se kallaga laini pullaga laini andoini pullaga laini aina nami wasna community amagi thamoi sopaya bawa jati amagi mathai nungai lega bawa se nami gadra nangoi khangdo mi am polkre koi le minai ba koi state koi naga wagera ko ki wagera maitai pangdo wagera anybody se koi state me holo ne le koi punna le ne jage obinu ko na ala hai bang bang le le madu da hai ro sai da koi masen mai pa laga launga koi masen gi marka nung shinner ba ko ga dun punna mate koi sai da koi le minen ba koi masen se toina kholaga koi punchil laga apun boina tengna ne bokona ga madu ge ideology dine phener jinga sigi no government if require circumstances ne poraga de special session de phamga ayeng ko boy hangjit ko boy masen any moment apai madu ge government china madi or political party mani Manipur gi miya Manipur koi punna hingmine na ba punna leimine na ba koi sem sarga lei Chief Minister na makhatana haikibada border pillar ki issue amasung Manipur University ki issue asi Manipur lengak na lumna lauduna central government ta taksinduna lengak asigi firep khanghankre central government la su chapchaba thabak paikhalakle democracy chatpalai na democratic oiba khongjang sangsinchi lairaba nomagi khusumala imung manung puriba singi su khanthasi rajniti taunadana violence ki thabak thoram sing khongjang sangsinbada yaubigano haiki issue da tamase politics border की democrat khwai kat kada Manipur le ko khudi man wai kat ke har ke din dharkani yangselani noi ki civil stakeholder kana kana yohon gada yohon lo hare yohon ni hare madu kari no pin khana doise yes nan se minare kara de kari do ke tanare yes moi review do ne hai university ki छात्र में आना तालाई बा ओजा में आना तालाई से खामों नंदे तो मोई की नुआई तक बख्शा दे तालाई yes hai lo ko se koi comment me ma to na koi ana ko koi kon be to kanali set comment ke par byogi wa mo lai ne adu mo shutai mo shu bi lai ko lai la shu hai bas kha ta singa ta ne ho ja koi ki par byogi wa mo lai ne na koi ada hai min na ba ta ne ba mo stai ba ada hai ta I jik su tak na ri kan na nai ga wari sa do positive boy aduna mo ina har me photo koi center to convey to koi jik su kan na tam na ri atu mo tam na solution no por na Sumaina mama gi mafam du sa sana strike dorga approach dorga solution por puya bawani aduna we should not give harass to the general public akoi di port amagi wero hata general public be harass to bose mase koi to komse ngasi ki tharamadi da deputy chief minister Joy Kumar minister MLA police amadi civil gi makok thongba official kaya su saruk yakhi
Deputy Chief Minister Wajay Kumar na lising masamapan marfudra Nepal da Kargil thokiba Operation Vijay da India na mai pakpangam ki Operation atu da Indian Army chamanga kuntaret laikide maduda Manipuri macha yauki mokhoi na lebak da mak thawai kathok tuna India bo ngak sen mada laukiba thaudang bo lebak miyam na ikai khumnari phongdoki Ngarang ahing nong leptana subadagi lamlai kendagi mafam khara da ising isau thokle kendra sigi manung sanba saijang amadi laimakong mapal gi lona ba mafam amasung saijang amadi samukok lona ba sarukta Imphal Ukhrul lambi gi saruk phawba ising tumjin lubadagi chathok chasinda yarudre Ayuk pung nipalom taba matanda isingi imai khara hantarakpadagi gari chathok chasin tawnaki khangaudana chawrakpa isingna saijang gi yum kaya thumjin ki nongada laima khong mapal saijang amadi samukokna singmagi lobuk sing ising thumjin kibana lawpham kaya siragadra haina awaba fawnare ising isang na maram oiduna awa ana taraba lawmi sing lamlai kendra ge MLA ke SS Biren BJP ge executive member en ibomcha sawombungi SDO na singmana ichaw ge phibam yangsin kre awa ana taraba mioi singna mari leinaba sing yang sang biyo haina pongdok lakhi siba masing ne henjalak padagi adu ngasi no ngalam dai mu hung ge tai gi sing je mapam ang khang na sawrok padagi yen hamung ga kha thangkal aya ti mingon dagi sendoi ka bi lawa ga yen sa hung loi jap ne atu pai le ti ji ai kari tong goda no atu awa bataraba koi imung manu sing asi kari tong ji ga haiba koi khanbam khangdana hujiti yamra wana leiri aduna asikuloba awaba sing asi gamena ubiduna mai lenba department singna khangbiduna ekoi mateng pangbiragedi leiriba praja sing asina ekoi yamna harau jagani maram aduna asikumloba ngasigi flat tholai basi mamang gai koi laikang thoktana leramani adu khangawdana ngarang ahingi haukiba tang akoi kunmunga gi ahing jaida yam kanba nong aduna maram oiraga akoi kangam bai sing atuki mahuta akoi isau muk thoktuna hujig ase isau gi mayuk na dana ekoi awaba si nandul leiri Anaba langak asina Janims Hospital da lenna test yang kaitere tabgi khudong jaba phanghangani haikiba do misang sangalaiba mioi khara khaki oiduna leire Chief Minister N Biren Singh Sarkar asina lairaba praja miyam gi khallaga Janims amade Rems da OPD yauna hospital da laiba anaba singna test tobada punna test yang kaitere ki manung chanba sing lenna tahongani haijakhrabasu Chief Minister na pamliba pandam aduga hospital la tawthorakliba thabaka chawna khetna ba leire pendraba praja singna maikai kaya dagi kholaw kaya lawba horakle Janims Hospital da anaba amagi damak test toba satluba mioi amana ISTV News da phongdorapada Janims Hospital da ECG lipid profile test kidney function test na singba doctor na test tawna ba khangalakpada Janims Hospital gi mari lenaba mioi singna haiba test makhalasi yauna tai test sing mapan gi laboratory sing da tawna na ba khangalakle haire Chief Minister na thuba matam da yang sangbiduna lairba praja singi analayeng bada khudong chapa phangan na ba paikhat ki ba thabagadu mapung phana phangan bina ba appeal tawrakle Amaramba ISTV News na phangba atopa source amagi matung ina Janims Hospital gi machin chatpa mioi amana hai hospital asida lamna test yang khaitare tawna bagi khudong chaba piriba sia chawasang amadi misang sangalai ba mioi khara khakki oire lairaba misang sangalai taba mioi singla hospital gi mapanda laiba laboratory singda test tawhalabasu angamathaw amadi misang sangalai ba mioi singi de hospital asigi mari leina ba mioi gi ayaba lauraga test khudungmak lemna pangthokpagi thabak chathari haire Source asigi matung ina asigumba niti niyom kaina satharakliba thabak sing asigi matangda official kharana hospital ge makok thongba authority singda chumthokna bakangalabasu kari su khangsin usinadana leire haire Manipur lengakna thamliba pandamadu Janims Hospital na sathariba thawong asinadi miyamda test yang khaitare lemna tawbagi pandam phanganbagi mahutta wathok laknabagi machak amo ahelagani haire Lengak asina English ngani tara mari amadi lisingani tara taruktage hauduna board amadi council na class 9 class 10 11 amadi 12 ta thang tage aba syllabus haptuna mahiroi singna thang ta tambiduna lagle handak lengak asina higher secondary gi lecturer chatruk marfuni pan logadoriba asida thang tagi oja yaholo haina dabi tawduna ngasi ki marks ki thawmi singa madi thang ta bunung sijaba mioi kayana lampel dele education s ki gacholon sinduna khongjang sangsin kre Kimax ki General Secretary Saikhom Santa Mitaina lengak asida Kimax na
thang tagi oiba oza happio haiduna matam kayagi mamangdagi taknaduna lakpani handak higher secondary gi lecturer lobagi notification thoklakpada thang tagi oiba oza lobagi post yauraktaba asi haksina lobaga loinana education s na higher secondary gi lecturer lobagi form thaba amadi form submit tawba khudaktagi thingzille lengak asina athuba matamda thang tagi oza haptrabadi haujik lengak na oza lobagi thabak paikhalakliba asi thingzin loinana ki marks na makhal makha kayagi khongjang jangsilagani haide 688 lobgi post asida khoi gi thangta gi oiba post lobgi notification sida ida yawan biona khoi mamangda manipur cm unadana khoi gi education minister unadana duga mari lena department gi head sing unadana khoi isum memorandum kya pisin jakre memorandum kya pisin jakhi ba duga loina khoi aroi boina khoi ultimatum thakra ba da siumba notification che khoi tholak tabna mar moraga khoi ngasi asumba education se khoi thangta gi nusi jabam thangta mahro sing mayam pulaga siumba education han boina ngasi form submission tawriba adu form thajin laliba sing asi akoina lepina na hana akoi ngarang han akoi press meet tawjagre maduboda makhata na muk lenga ki maigi digi kemta response piak tabolo na sigumba thabak thorang asi makhata na sathabadagi khoi asium agitation asi khoi han boina sangsin jabani adu haiba post asi kounabagi notification thokri fawa akoi makhata na खुशी में एजुकेशन से तोंगान तोंगान बा थांगथा लोप सिंग ओजा सिंग महिरो सिंग मैम पुन संगसल कोई अकन अकन बा एजुकेशन के आखुई पोस्ट से कौद्री फाव कोई संगसन जगनी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग संबा पुरुल ब्लॉक के थिंगबा खुनौ विलेज दाम असखंगदब लाइना अमा संदोरकपदगी खुल असिगी इरोय तारामा पल्लम सिरे जंगल दा मचिनजाक चाबा चटपदा ngarang tongan tongan ba mafam singda iroi singado siduna leram khibani mari lenaba authority na athuba matamda jeng sangduna laina layong khangdokpaga loinana hinghauri ba iroi singbu kannana ba hona biyo haina thingba खुनौ विलेज की प्रजा सिंगना मरी लेनबा सिंगी पुकनिंग सिंगसिलकले हौजिक अटेन ब्रेक अमतंग लग्जरी बाबा क्वेक जोन गिदी तता तिस कॉलेज दी मम्मल सु मफम खुदिंग चम माने यो सु मांग रोय पिस्ता चलबनीना अदु सु मतकता सुपरलिंक फुटिंग गी ऑफर मैम पीरिसिदी ताज इलेक्ट्रिक रंग नो सिन बगुमना योति सिन बया दुदी सनागी मुहुत यांगना सिन बया I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run. At once. Winky's Swiss roll. Yam turabo, bunshibu, Winky samta di piudana. Booking open for office spaces and retail. The key features are retail shop and cafes, exclusive space for offices and the 5th floor, power backup, modern security system, adequate firefighting system, automatic lift, ladies and gents washroom. For further details, please contact the Swan Tower, MG Avenue, Imphal. Contact number 70852-75110. Email us at swantowerarcade@gmail.com. Nati chat lagi ba? Please I chat lagi ba? Election की बात लोग बदी अतु तुम आमु उन्हें फंगलो असुम तौना मैंगो सीजन चटखबदा अदुम हाइना विंकीस मैंगो स्विस रोल्स अदुम फंगलो खंगेदना जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवापा चैथेंग हकचांगी लिवर सोकलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हकचांग सोकथरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगायरक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winky's, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Nati chat lagi ba? Please I chat lagi ba? Target cases na loy krabadi adu di ma amu hana unang
asum tawna mango season chatkabada adum haina munkis mango sushirol adum phanglaro khangedana Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info. Admission open. Medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July. Special futures. Supply of the study material from Delhi. Weekly tests strictly in the NEET pattern. Free studentship secure mark for 80% and above. 50% concessions those students who study more than 2 years in medical class. Hurry, limited seat only. We nourish your futures. मियोइबगी नुंगाइनब सिंबांगजरिबा अइबु मफम चादना लंथोपिदुना महौसागी कलदा अकाइबा पिहनबता नतना अइबु मियोइबगी यकनबनी हाइबिरे ngasidi manipurda NGO ama thorktuna अइबु मफम चाना थंबिनब सेनबिरे सिजनबा लोइबा मतुंगदा अइबु स्टोरेज टिंग असगी मनुदा थादबियु मदुना अइगी अनौबा मपु अमा पोक्तुना अमुक हन्ना मियोइबा नखोइगी मतिंग अमुक पांगजगे I think we should run at once. Winky's Swiss roll. Yam turabo. Punshibu Winky samta di piudana. Break itong da taram noksari makataba pauda on Manipur Minor Irrigation Department Employees Association na sinduna naminini subna zathagada ba joint educational program ngasi lampel patalai ba Minor Irrigation Department ta haukre thoramatu da department ki chief engineer S Brajendro board ki regional director MN Salam association ki president S Sanjit Amaro ibamiyoi sing oina saru yakhi Association के General Secretary H Baleswarna expert सिंगना ताकलिबा वफम सिंग असि employees सिंगना मियाम की थबक निंगथिना तौबा ngamnabani हाइके आइगी ड्यूटी है बसिना मांगदा थम्मा ड्यूटी सिना मांगदा थम्मा कांदा अहेनबा आइगी वखलोन नत्रगा आइगी मसिदैसिदा आइगी ओइबा राइट आइगी फैसिलिटीज मैम जिना तुंगदा लाकदबनी मरोइना अखोई गवर्नमेंट की ओइबा डिपार्टमेंट अमदा बाजार की ओइबा खुसुमन सिदे अखोइना लौरगा सारे बाय अखोइना अखोइगी ऑर्गेनाइजेशन अमदी डिपार्टमेंट सिदा करी तौबा याबगे हाइबा लैरिबा डिपार्टमेंट सिदा सबक तोंगिनरिबा अखोइ मसिंग मनुक्ता डिपार्टमेंट सिगी ओइना मसक थोकपा अमदी अखोइगी एसोसिएशन की मेंबर ओइना हेना मसक थोकपा स्टेट असिगी समाज असिगी खरा हेम वांखटपा याबा अदुम स्टेज अमदा बुखटपा यागदरा हाइदन एसोसिएशन असिना सिनजरगा माइनर्स डिपार्टमेंट असिदा अखोइ हाइरिबा नेशनल Workers Education Center and Development Hariba Center as Galoina Nini go program department. Manipur की अनिसुबा लाइफलाइन ने हाइनरिबा इम्फाल मोरे लंबी नेशनल हाईवे 102 की मफम कयादा लंबी की फिबम नोंग मनोमगे सोक्सिलगले मोरेदगी टेक्नोपॉल फावगी लंबी की सरुक असिना का हेना फत्रे लंबी मथक्ता पुखरी गुंबा चौवा कोम कया लेरे लंबी असिदा मणिपुर अमदी इंडिया के अंगमथौ कया सु चटलिबनी अमरोमदा लंबी असिदा मणिपुर की मियोय कया गे हिंगनबगी लंबी अमा ओइना ललोल इतिकी थबक चथरिबने नोंजु थामतमदना अमुक हेना लंबी असिदा चथोक चसन तौबदे खुदोंग साद्रे मरिले डिपार्टमेंट अथुबा मतमदा लंबी असि यंगसिनबिदुना समजिनबिनबा मियोय कयाना अपील तौरकले अमरमदा ISTV न्यूज न फंगबा पावगी मतुंग इना इम्फाल मोरे लंबी असि कनाना सेमबगे थबक चथगदबनो हाइबा हौजिक फावबा सबसाना खंगबा लैत्रे हाइरे State PWD की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह हंगबदा सुलंबी असि सेमबगी थबक मखोइद सिनरक्ट्रे अमरमदा अतोपा कंपनी अमना लंबी सेमबगी थबक असि पाइगने हाइना तौरंबा दुसु चपचाबा अमा खंगदबना हौजिक लंबी असिगे मपु कनानो हाइबा खंगद्रिबना लंबी के फिबम असि नोमा नोमगे सोक्सिलकपनी हाइरे नोंगमाइथेम ओंबी पिसक मसा कौबी सही हुंपुनिपालम सुरबी कुंबी सतिपुरदगी नुपी अमा थासिगी कुनमरिगी अयुक्ता मयुमदगी थोकिबदगी थिबा खंगद्रे महाकना मयुमदगी थोकिबा मतमदा असंगमा मसुगी फनेक अमा सेटखी इनफी अमा इनखी मसमतेना कई महाक वखल सोयरबी अमदी ताबगी शक्ति वाटलबी नुपीने हाइरे महाकना ऑटो रिक्शा अमदा मोइरांगलोमदा चटखिबा मियोय खरना उनाहवी हाइरे कनागुम्बा सिंगना हाइरिबा नुपी असिबु थेंगनाबिरबदि मनाक नकपा पुलिस स्टेशन नत्रगा मोबाइल नंबर 9862166396 ता पाउ पीबीओ हाइरे हौजिक अरोइबदा मरुइबा पाउ अमोक ngamkhai amasung apunbagi saktam ngaktuna thamnaba daitya leiba mari leinabasinga unaduna miyamgi ihul khangna thabak tawri haina chief minister N Biren na haikre ngarang ahing nongleptana subadagi lamlai kendragi mafam kharada isingi chawk thokle amade अनौब लेंगा असना जेनिम्स हॉस्पिटल दा लेमना टेस्ट यांखै तरे तौबगी खुदोंग चाबा फंगनगनी हाइखिबादो मिसंग संगलाइबा मियोय खरा खक्के ओइदुना लैरे हौजिके ओइनदि मतंग सिदलो सिनजरी मियंग ताबिरिबो पुमनमको अमुक हना क्रमजरी